What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore. Remember once more. Nin gasingi hay por wa pentut ki Karbi ya ki penarawa akba niliang ki pajba ka Lapangap day wam yo asa daliwan no ki chayung hadin wa a khajik ran hiuk ba way hay jan mit na wan da tip ki wa em wiu Karbi na tapad o wadiam hawiya kalamo wa he chnong ka Lapangap o daymon mi lang do da ong wa mtip u yay ni ne bha du hadin ka tu ka ni por was dang pen awri ki Karbi da pha liwan no ya ki pajba cha chnong way hejan mit de yo ye ni iwa yap ubru lang baki khubor way kam ka dorbar chnong mtip ko yi hajrong ini hawa kalila da em ktigi bru na Lapangap u daymon mi de kanta yo wa em bentagi ne bha waro da liwan yung lutki em nagaleng jungi kinong sangknong hagatu ko por ngim tip sura namar bagi ya kinong sangknong ala da pha eki bakin ni like phai no chala ki jong ki jing kisam ta din nang tang yo i tang ha ki khubor ki bami dala janmen tang ha ta ko khubor hi yo i ka ta ka jing yap jong ta yo tangi nagaleng jungi ki dor bar snong ngim tip ra e ro ha jing ye te bat ka jing yap jong ta Karbi Hatu ki breu na Lapangap ki don kti ha ka ne ka jingyap yung breu em nagaleng kinong sangknong Lapangap kim ye don bentar ha ka kam namar kinong sangknong Lapangap borok ki like phai lup se jing